Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Even though I find out I think I will be happier. I want you to be happier. Then only I want to change my mind. This is something I gotta This is normal. What's wrong with that? Lagi. Lagi. Due to the 17 PMCNL Tournament 2020 football final high starting 2008. Ito Bakar stage with Bakar Julohini video jab kap thane video में तो ने Purul Akutpa Youth and Students Organization में तो निभिराए ito stage 3 Bakar nalo फिर तो ने Upper Kudi Youth Club Hana hai ni Jui the way football final high ko pulai They will show a true team Hana Hane, hit of pitch. Football with pitch hai Tapu Lure, and Sudan Bay, Velo Ho, Mujimato, Lungaledo. Joey the way football with Gazu, finalists, Populazu, team Ahai, Upper Quidi, Aliro Purul Akupa, and Populazu, team Hana Hane. Ampar Matone,
那没有世界可能呢，stage 北京的一个位过来边 ground 那种沙布路的，那布鲁苏的，就是苏丹的呗。Let's walk. 大布路那边 information ali Mr. Colinas Lana ne da ke bivne lasini ito official statement to report to the ne Colinas Lana ne da ke bivne and Mike Pahana Chure to lasini ito station bahale tak bigao ne request right. Hold on.
Office ball. Mes commission ball bosok mau masuk upaya hari na. Hello. PNTM 17 में फाइनल मैच जो को निकले थाउ है ने को पे के दलो जो पुरुल अकपा अनेरो अपर कोई दे पुरुल अकपा में तो ने जो के अले ते दिन व्यू रे जर्सी नंबर 4 ने तेले के सोदा ने व्यू रे ते सेन की तो गे cái lệ thủ mình vào có phải bố bố phải tao lấy xin này là bố bảo phải không cho nó cày lúc đấy cho nó cày lên upper quay tên về cái phần này cũ luôn này cái lệ tiền cứ khai đấy cái lệ tiền số đan cứ khai đấy cái chỗ cái đó upper quay tên mà tao phun vào upper quay tên mà tao đi upper quay tên phun về cái đại pass á bảo vệ đấy jersey number 8 pro akapa jersey number 8 này là lên từ số phải đấy lại khi cái này cái đó sòng cái tên này sòng bro đại pass á cái phần này lại thì số phải đây chúng ta đấy cái cục bay cái tàu upper của team tao này cái phút vào upper của team cái xây thì cái jersey number 5 pura akapa jersey number 5 captain follow này ya cái phần này ya khai là vậy hai về ball bay area ball bay ya hai là chỗ cái upper của team cái upper của team tao này phút về upper của team chỗ upper của team cái này sound phút chỗ upper của team tao phút jersey number 13 phút ya cái ya xây cái bảo đấy ball boys में तो था कि नहीं बिसाल लिस्ट नहीं ball है वो को पाता ball है लिस्ट नहीं बोलो पे ball नहीं चना काय जाके जो कुछ तेरा सामने पहले बहुत खाते हैं नहीं खाओ जो कुछ सामने जो कुछ सामने जैसे नंबर 9 बोले गए जाके क्या बात है tôi mà tao sama ini bukan mana lesson ni best hai juga ni tapi tu pausan ni bro kita lepas nama tau pukai ko ini jauh ni be organisasi ni ko ni bro hai kini me saja ngop tu kalau moi Hello. Kita lepasไป2009 ที่ defending champion อะไรเรา98 ที่ champion นะพวกเราก็ป่านเราเอาประกวดแต่มาต่อสุดต่อสนิทคนนี่เว้ย
Go on, right? Good, good. Always show it. Just always show it. Go on, right? So, so ni go on, right? Good, good. Always show it. Go on, right? Always change. Always go on, right? Go on. Love on the heat, depending champion on high. Puru akut pa alero ku upper koi de. Love on the heat, depending champion on high. Go on, right? High. Always change. Always right. Jersey number 5 and jersey number 2 को साउगे के ठीक है पास आ final match playing between Upper Koide and Puru Akutpa. Tayo football final match ko dan balo. Puru Akutpa lai Upper Koide ko dan balo. Team adina sa ko dun kalasyon Let's see this say hana red carpet ko ba na mai ko bikin lo ground hin lo say chi cha say red carpet lo theo say ni na Upper Koide ne pura akapa khel dei cha Ramrai dega tinta Ramrai khel dei cha ne ale ball pakarega dega cha number 5 ale pakarega cha Kosari हमने खेले को चाहे नहीं बोल दे रहा अरे नंबर 30 नंबर 31 लाए नंबर 5 कोटा गयो बोला नहीं मामा कोसरी हमने खेले को चाहे नहीं पूरा अकपा नहीं आले अपर कोई देखे लगा चाहे अन्य दर्शन नंबर 14 बॉल पकड़ के चाहे देखा चाहे नहीं Jersey number ni phải có phải cái cũng sao này biết cái phần này tàu phải là vậy họ mà tới tàu kẹp rồi hai match hai là hai này golden glove golden boot golden ball hai thao nên goal là sao thế này xuất tàu thôi này ô mà tao xuất tàu thôi này có này break không Upper Koide में तो ने like को खाई के ये तो पूरा upper में तो ने कोल्टो सो सही ने याद हो गया अब वो छोरे फिर हाथ ही जापन के जंग अब भी ने अब वो चीन अब वो कौन है ब्रेक अब वो चीन अब वो कौन है ब्रेक Upper Koide आने रो पूरा Upper Koide आने रो पूरा akutpa सब तो कौन है ब्रेक Sốt tàu không có này với cái sốt tàu không có này với cái sáu cô cái mà sụn này cái này sắp bố sâu ra cái hòa lẹ ngọc hòa lẹ Upper Koide में तो ने देखो तो Upper Koide में तो ने बॉल फिर ब्रेक
ball put back jack kick yes Ngazare Jackson number 11 Ngazare Puro aku pemain tu keeper ni ball tu ni teli ni so ni bro. Soi dikit tu betul. Ini sound bro, itu sound bro. Puro aku pemain tu betul, puro aku pemain tu puro bro. Jersey number 7 14 have force on 14 have force on wicket. Jersey number 5 jersey number 5 point को गए आप को तो मैं point को कैप्टन को बैठ चुका था कैप्टन ने चुका था पूरा आपको पास jersey number 5 कैप्टन ने point भी गए First corner kick है पूरा आपको तो मैं तो नहीं अपर कोई तो मैं तो नहीं take कर लेते सुधार भी है jersey number 7 jersey number 7 take कर लेते नहीं है take कर लेते हैं first corner kick take के जाके दाएं पास आ जाके out क्या बाबा भरे jersey number 8 PTM ही best defender of you पूरा अकड़ पास jersey number 8 like तो क्या ini बहुत तीन जो को captain jersey number 5 ni pun bro jersey number 5 ni pun bro take के chile pole dan out बाबा भरे So, sini corner back to kote. First half football result. Puro akut pass 0, upper kote 0. 0 ni mai lele goal over here. Second corner kick high. Second corner kick high. Puro akut pamai tone. Take oleh tini. Sudah ni bihare. Jersey number 18 take ko sudan bre take ko ge da jersey number 9 okay Purul Akutpa jersey number 9 football result Purul Akutpa 1 lower upper quality 0 due to high beat 17 PTM LV Sports and Golf to Pokalu high Tony Tage dige Purul Akutpa jersey number 9 Purul Akutpa jersey number 9 Havaloni जो करते हैं गोल तो pokazara jersey number 9 7 goal ये highest sign right Paulo No, play. ngồi chỉ ngồi ngồi right Purul Akutpa alera upper ko dimana dia tapi tu ni kau ngồi chỉ ngồi right
Occupy midfielder number 5 is seen degree out forward keeper is Jaguar. Quickly keeper the pass of good defensive put on the defensive captain he played successfully. Number 11 for the number 11 who put out 30 out power. Light and sound system shield and masuchu kam ready. Ane to ko stage pe mi ba chu la mo. Le volleyball ko dunia point ko tem na choba sa ni ni ochi na ma ku na ma khel ni ko da ko ilan bona ko di ni. Jena to ofsu. Ora. Asa ni hoy gar. Chicote, che fanno già. Keeper ni, yes, see the keeper ni just seeing the figure. Okay, number 5 is the number 5 ni chicote put on heading support number 20 ni pukuge. Keeper ni just. So defense is just seeing the figure. Quite captain ni put pass a call. Chicote another here. Chicote. Keeper saat ini jatuh bre. Kalau sore, demi sore keeper lama. Tapi juga, yo tu jadi keren, lepas nawe, koi kaju, lepas nawe tadi ini koi kaju, apa koi deh? Aliro, purul aku pak, ana, pumai tadi ini, disiplin jauh lagi tim ada, susah kalau kau mata, disiplin pun tu ini kau kah? जब डिस्ट्रिक्ट लेवल में को खोला जो नहीं तो चिन्ह मायने दोला महल ने इंटरेस्ट तो उतनी रिले में गेम्स पेरेड ने ये सीनियर मुने गेम्स पेरेड ने पमा में टैक्टिस अब उन्हें कौन सा रहा है जिसे कोगा नोविश टेस्ट साइड ओके नंबर लिल फॉलो कोई दे मनाल कोई दे कैप्टन पास को मेडल को डिफेंस नंबर 46 Sini po ko number 17 follow
control to pass support. The pass support number 5 is Yakot. Number 5 is Yakot. 7 is Yaz, 17 Yaz out Yapia. Quay đêm mai tụi này outline lại. Quay đêm mai tụi này outline lại. Upper quay đêm mai tụi này outline lại. Defense number is that four. Number 5 is control solo. Number 5 is control solo. Number 5 is control solo. Defensive back pass support. Back pass support. Defense number 4 is pass support. 15 is called 15. Potan number 14 is pass support. Number 5 is tackle score. So defense ni. Quay đêm defense is control solo ni. Wow. Tabula. Tiny. Yes, it is scores. Okay. Out pocket. Out pocket. Outlineไปเลยนี่เบ้ปล่อยแต่ defense number นี่ไล่ปุ๊บout ไปเลยอัมปาร์นี่จับเด้อจะได้ภาษาปล่อยแต่ defense number 2 นี่ outline say ปุ๊บ11 ชัดเด้อ out อีกเอาไปเลยanh chỉ cố khao lên nhiều chẳng hay này cố khao nhưng chứ là mà tôi đối với district thì ta lại quay thế ở lửa pro gì mà tôi lên hay thủ hay chẳng hay này cố khao district level này sẽ có là chứ nhà tôi hay cố lại ấy thì cố khao lên nhiều chẳng hay này lớp bảo nào với final có tao này về mà tôi tại vì chú khao ngồi xuống cố này về ngồi xuống cố về heading xuống out vào đây Let's see the go out and let's see the go number 14 is pass say just control pass go number 7 is pass to get number 4 go number 4 and jala go number niko follow go number 4 number 1 but that say but made pin like go Purul number 15 is Kesai. Okay. Heading so good. Heading so number 9 go. Go! Purul number 9 defense. Purul number 9 ni score solo hai. अच्छा Purul aku pamai to number 9 ni defense score number 9 ni score se dulu hai to hai goal number 9 ni goal te dulu je hai goal अच्छा जब ये तो लोग पना स्पोर्ट्स ही गोल अच्छा थे जो number 9 गोल अच्छा थे खिलौने पे các kisa Panalaba mali je solo mo kau ni appeal solo umpire mahi judge mahi kau ni appeal solo Panalaba je be solo ba chi na ma khai ba ni ma ri ma kina pa khai ba ha kau na ba okay goal umpire ni goal pure cho koi je ma to ni hau ta ni be koi je ma to hau ta ni be captain possible Captain Pasuku ni be Captain Pasuku koi je pro number 5 number 38 be sawan be defense ko sawan be good pa number ni tegala number ali ni pokhe yes side pokhe number 20 the ko ni Pasuku 20 dakhai ko lo center ni Pasuku number 14 po ni be number 15 ni Pasuku
pass ko number quite number defense in just say number 4 defense purul number 4 defense in ko de pulo pass ko number 7 put up number 7 defense squad number 1 pass ko ke goal ju re ana out pa re solution कोई तो डिफेंस नंबर नहीं कीपर नहीं ना कोई नहीं कोई नंबर डिफेंस नहीं यासे पुके डिफेंस यासे कोई तो नंबर 13 खेलो नंबर 30 है नंबर 5 सौ पे नंबर 7 कोई नंबर 5 नहीं बॉल पता नंबर 14 को का नंबर 14 नहीं यार सब मेक फील्ड नहीं पास चुके कीपर नहीं कोई तो कीपर नहीं थे यासे कोई नंबर 13 पोता है डिफेंस नंबर 36 कैप्टन ही लो कैप्टन नंबर 36 को लो पास के सुप्यान आउट पावर है अगर पर डिफेंस नंबर ने आउट लगे कोई नंबर 35 नहीं चेस्ट कंट्रोल से आउट पावर जास ने फ्लाइट जा आउट पावर पर Okay. Akutpa defense out throws okay out throws number 14 major खेलो number 14 passes से कोई defense control नहीं खेला है mid पहले ने कोई Akutpa पुरुल number 5 खुदा कोई defense control कोई defense chest से mid पहले में 21 खेला 21 pass को 35 को पुरुल Akutpa defense just saying अच्छा chứ nếu chúng mày về cố lại chưa hả Purul Akutpa final Purul Akutpa versus Upper Koide như tao với nếu chúng mày về team nếu chúng mày tao với phải nào cố tao lấy số lại rồi thế này số đa điểm bị khá Akutpa Purul Akutpa lỡ Upper Koide nếu chúng mày tao như tao cố tao lấy số lại rồi Ampani home tadi pagi. Dai pasa ampani home tadi pagi dai pasa. Dai medical. Kalau bekau, jadi ampani kau ni be. Ampani kau ni be kalau bekau meeting betul. Acha. Dai si semua apa ya? Dai si semua apa? Okay. Kalau Pepe ji dai lumuni kalau kau nani kalau nasa ni kalau game spirit ni kalau elba khani ko je mai ko the sports ko ka thoki chahai ni ko to ka defense number ni just say to middle yes say control number 7 heading su khote koi de number 7 ni these de 13 these ko out Nasan gola jadi begini be ai đi cô ka rồi khai chỉ bỏ ni cô ju hai cô je moi okay cô je number ni thege out the babare ba lần lên to cô ka defense number 40 like है defense number 40 like okay heading su कोई number कोई number 21 in middle है क्या कोई pass
Purul defense Jaco, Purul defense Panic, say, what the number defense for it, say, the Haka, keeper, Purul keeper is to just kai. Keeper is just okay. Middle number, put a defense, also a captain Jaco, what the defense is just say. Purulman ke loka purulman ke boga to sawan be heading sukodi purul number 14 ke number 14 chess ko to take purul number 14 7 ke 20 ke get koi the defense ni outside bare outline le 310 be chu Purul mata ni, Purul mata out, Purul defense ni outline le so ni be, outline the deploy heading suge, oh, heading semua ni out power Purul number 18, corner kick that, pilai pare. Corner kick pilih Purul jersey number 18 ni Dev dia say dia bukan defender ke scoring tak ke 18 khak ke lupa say dia ke dai pasal keeper ni jangan wow masuk juga dai pasal number dai pasal oi thoro defense number jersey number kana ke jersey number bala boyo jersey number 5 just score solo jersey number 5 ni gole pai dibe chube result hai agut pa false bare ampar ni pho dire chu agut pa ni purul pa ni koi de hi goal aspain be Alero, upper court even high, zero tan be. So umpire ne hope, but koi de matoni, free kick, chance for sugar, goal over, chance for sugar, kick lipin be, kick lisudan be, that's it, oh, out there, Solution, out there, अच्छा Purul keeper Purul kupa keeper ni pudan be goal ke gale ni pudan be chase di keeper ni chase deke number 18 project number 18 that's it number 4 Purul defense number 4 Purul chase deke pass ko be 18 ko be 18 kaso ko poke 18 be to sound be number 7 ko lo number defense number 4 ka ko lo number 4 ka lo chase deke number 5 ni control tu khala outline le debe koi de number defense outline number 13 खेलोगे 17 dakho umpire ni balan be out pa phare out la phare the keeper ni just Purul keeper ni that's it center khale heading su khode koi number jersey ni heading su khode number 14 khelo number passing su khode Purul number jersey ni pukho number 14 kheko out power koi number jersey koi number defense jersey ni lai su ni be Lali Sudan be Lali Sudan live recorded number just defense number live I just favor so the middle ko defense heading sukodi middle midfield carry sukoko pass ko chase ko number 15 pass ko
just control so go đi ai tin bé sau đi sau đi bé quay đi cái gì đại pass umpire đi đi cái đại bé pass okay अच्छा umpire ni đại color sa color pa la ke कोई से भी मोची नहीं umpire में नहीं ये तो लिसुंग हो पे पा umpire ni đại color sa pa ngau ni be ali su play for umpire ni đại decision play sa ko ma to juga chu sapa chu la le women's na tu ma to women's na tu ma to final ko ta lai di so ni pere umpire ma judge ma to ko ni pere te wan umpire ko te alro pura kupa na tu ma women's volleyball final umpire ko te alro pura kupa ni to umpire ma to ni ko ni pere volleyball court na sin ta ke lu ka keep on control save number 21 đi đi bơ bre đi bơ double sau ke đi bơ defense goal ya đi Defense number 40 thế say đi kìa out ya pa bre Okay, coach number defense ni just say di poke Purul defense control zone pass number 14 ni score defense ni coach defense control zone ni number 4 defense ni khelu khai ni number 7 thau ga đi out power out like the coach number defense number 11 put that be score number 10 keeper score pe ya de dai pass upper high home be defense number ni just say full defense number ni just say number defense just say okay number 5 ni jo ball po ni be number 5 ni ball po ni ko di center ni mid well ni ball po di 14 ni pass ko 14 ni ball po ni be 14 ni ball po ni be 14 ni pass ko di poke ko de defense ni just say number 7 ni full number 7 ni control so khage super heading so full defense full score number ni the just say the coach defense just say line jo coach number 2 ni put number 5 number 2 so umpire ni ठीक है out power 5 ya the out power khare kalau lai vela sa okay purul ma to ni lai ko so ni be acha coach number jersey number 2 ni out throw so outline so ni be fall only so khare umpire ni pau fall only pula khare pin tele so ni be oi de so di be umpire ni hopro de pa ki dai pa sa keeper de pin kau de ni be keeper de kau de ngau ni be meeting ma umpire ni hopro de ni be le sini tau le chu pa dai pa sa chứ bố sư chứ
Purul Akupa Women's Volleyball Team. Alir upper kode Women's Volleyball Team mato. Ito ha umpire mato judges mato ni. Ito tudu. Volleyball court ini khu ni pure. Ito bekha moti ni. Ito we final match hai kota lai ni umpire mato. Judges mato bekho ni pure. Sabani team captain team coach mato. Ni solo ni thasho ni. Ito volleyball final thalaju match. Ground bi the sage thupao dini ju umpire mato ni sport board mato ni pau ni be ito ko tali dikho ni to game mo ni kho ni bibere devani upper ko de captain coach mato aliro Purul Agupa women's volleyball team coach manager mato sage thupi ni umpire mato judges mato kho ni bibere to kho ni bibere savani lo sin sage thu ni ito we final match hai ko mo to yusu le re dini kho ni bibere Cha out pani be Purul defense outlet is be Juve kute akut pa Purul akut pa matoni asa point be koi de matoni jorta ni be you result heading su khoti ge ampane ho pe da sa ma pare ba ti shola mo di pa pe ni go ba ge ba ball mo ge te la modify ampane su mo ni be koi de number defense ni the khoti passes number 19 ni ko la koi de number 19 ni the sai di ja sai de sen da the ko ge koi de number 11 ni jaga ni de koi de number 35 ni scores of get out to ba red keeper ni pulo Purul Akupa team keeper ni pulo goal hai ball hai hele din sudah di be Chelsea di puke defense Chelsea puke jersey number 15 heading out pare koi number jersey number 19 out throw soke defense number 4 point out koi out tai pare jo koi de ma to out throw so le so be outlet le so ni be outlet le so be koi de number jersey 11 koi de number jersey 11 outlet le so ni be outlet the live heading so koi Purul defense heading so koi de number 4 number 27 ha to so ke Purul number jersey defense man chasing dipake out pare flag up dai pasa खेला होला लेसा ओके कॉर्नर पार पड़े सेकंड पेनल्टी किक कोई दे में तो ने सेकंड पेनल्टी किक खेले दिन तो ने बे सेकंड पेनल्टी किक कोई दे नंबर जर्सी ने थे पाले दिसो ने बे थे से लेवल पे तो सब क्या दे हेडिंग सब क्या दे पूर्ण नंबर जर्सी डिफेंस नंबर 17 पुट के कोई दे नंबर डिफेंस नंबर 18 जर्सी अम्पने ओके हाफ टाइम हाफ आने पे अम्पने या के जी नोट में तो वे पोस्ट खाई ने पे Purul Agupa women's volleyball team aliro upper koide women's volleyball team nito coach ma to manager ma to no sini judges ma to hai ne ni khu ni bire tebani nito ko lai bi his volleyball final women's final match sapo lo phao umpire ma to hai judges ma to hai ne ni khu ni bire sabani upper koide coach
women's volleyball coach Alera Akutpa women's volleyball coach เลือดเจนี่อัมประมาต่อให้คู่นี้เป็นซาบุเอตุพเข้าทีนี้นี่ต่อไป final match เลยนะเขาพูดอะไรจัดจะมาต่อคู่นี้คู่ชาโลนี่เป็นสวัสดีสวัสดีท่าชนซาบุเอตุพเข้าทีนี้ต่อนี้เจอปอสเจปอสข้างๆนี่เป็นอาจจะชื่อให้ between Purul Akutpa football team Alera Upper Koide football team มาต่อ final match กูพี่ให้ชื่อ half ผ่านนี่เป็นदाली पानी में दाली को चेहरे दाली को पीले हैं दाली को मुँह तले ही है चु रिजल्ट भावों पर चला अपुरुल अकुट पाने गोल आस अपर कोई दे हैं गोल आस पे निबे अगर अपर कोई दे में तो नहीं पुरुल ही है गोली पहलू मॉर्निंग भी हैं चु कुछ वही रिजल्ट Belum tahu ni tahu. Kalau apa selalu juga, dosa tu ni. District ini ko lagi team tahu hai, cuma lepas ni, baik kaju team hari, lepas ni. Lepas ni, dosa tu ni district ini ko lagi. Ni hari tahu ni, nanti me tahu, kau me tahu dola. Tapi selalu juga, unit khai selalu. Cho cô đem mà tao cô muốn chú mà tao cô muốn lại đi đi cô với chú mà ngồi lên được lại cái thế bài cửa của ta lại tao bây giờ lo lo nếu chúng ta thảo số này tạo về lập cao amper mà tàu khu halo ni bê ni bao re upper Koide women's volleyball team coach Alera Purul Akutpa women's volleyball team coach super bijit ni tàu team ha judges mà tàu ni khu ni bê seven ni thảo số ni lấy xin ni sao vậy thuộc cao women's mà tàu final coach check loser men's volleyball final rồi hậu ta chứ cái đấy hậu ta chứ số lại Kabong Karong versus Alera Thingba Khulen ni tàu sudah di pekau women's volleyball final chap of the men's volleyball final light Soviet champion Solaju men's volleyball final between Kabong Karong and Thingba Khulen ni tàu team mà tàu sudah di pekau after this match women's mà tàu final match direct loser cô ta isu pun put mà tàu women's put mà tàu volleyball final match rồi सब ने sudah pekau Kabong Karong Alera Thingba Khulen ni tàu team mà tàu ready ini sudah pekau dan cu right ni post point back
벌써 느낌이 들어서 눈을 떠나서
họ不打你不嘞，half thế hay chuyên là họ不打你不嘞，cố ngồi với chuột你不嘞，lên đến tụi thì cố không，จะใช่เลยมั้ยมาcố tôiจะใช่เลยมั้ยจะให้ไปเลยจะให้ไปเลยเอ้cố tôi cái gì rồiเลยมั้ยเอ้ซีมาแล้วจะให้ไปเลยเอ้vuiมาแล้วจะให้ไปเลย game spirit ที่ให้ sports ให้ตัวนี้มั้ยAmpar ni hoppe, di phai dai basa action ni sungo ni be, ampar ni action ni sungo ni be dai sa, phai bol ma ba bol ma ji na kwa, ba ni thot ta ji ngau ra, phai nei di ko kha, je phai ni ko kha, pom game spirit, discipline ko la ko ma sa, ja sei thoi defense number ni ja sei thoi ke pa ni tu, out pa pa re. Giờ bên tụi thì cố lại, với lại cái gì English chút là mấy, thế lại cái gì English chút là mấy, interest down chút là mấy, cố mà giờ spirit, less spirit, game spirit cố lại, với chỉ đi với họ, giờ với đi, từ cũng mà tao hi, giờ mà tao hi, theo năm mà tao hi, từ mà tao hi, hai bên đi cố lại, chỉ giờ cố mà luôn, giờ vậy, giờ chỉ ni cố chứ. Cô với biết mà, mà số nhân là gì mà, sau này giờ lúc đầu thì này giờ phải cố gắng, cố tụi đi khá, Purul number jersey number 20 ni pula 20 pun laju ke, hoppe, flag Japan di dai bahasa ampar di balan bere, flag Japan di dai bahasa, okay. Ma pare cầu ma pare ya ma cầu ma pare quay đây jersey defense number 15 ni dele jersey di puke Purul defense number 4 ni ya khodi number 17 ni khelo Purul number 20 ni ta kai heading se khodi Purul number 14 ni khodi pasu khodi heading se khodi number 17 di phake ampar ni dai bahasa bol ni ko bai di pha mai salam mai thila mai dol ma di pha action se gon be ampar ni ko de defense number ni yasai di pha center number 30 ni number 18 ni sauke ke out pa pare out pa pare ngồi xuống cô đi về lulu tụi tin cố bơ như thế nào mà dễ với tụi tin cố bơ như thế mà dễ với tụi tin cố bơ lỡ bỏ na team ra hai người rồi đối với tụi này district level को कोला dễ lỡ tụi tin cố với mà giờ dễ với mà giờ district की दोषों दोनों कोता लगे तो दोनों पे को कोला नहीं ना टीम ने दो यूज़ होला कोई में तो district को कोला लो ना सो को पका कोई जन नंबर जैसे नहीं second penalty kick corner kick take on test say heading से खो दिया heading से खो दिया number 2 jersey number 2 कोई number jersey 2 नहीं take हो heading से खो दिया Purul jersey Ini jika ko di ko ke number 15 ni take number 5 Purul number 5 ni ko polo ni pota ko de back pass back number 14 ni ko di ka ya umpire substitute halawa dani mai dala di pa mai le di pa run mai dala di pa 14 jersey Purul 14 out 16 in 14 out 16 in
16 tu ko pulo re out to so ke jersey defense number ni tu ke katelo out pa pare jo ko de ma to ni second penalty kick corner kick play ni suni be sai sa ku dekho yes jersey number jersey heading so ko puro defense 35 ke ko 35 take ko score so ke puro defense number 3 ni daw ba ki dai pass out pa pe phare hello check अच्छा अब तो कहीं बे कोई दे नंबर जर्सी ने आउटलाइन ने लाइन नंबर 4 ने चेस कंट्रोल नंबर 4 ने चेस कंट्रोल पासिंग से खोदे अंपायर ने हो रे दाई पकासा युगा दाई पकासा अंपायर ने होनी बे अंपायर ने एक्शन ने सुंगोनी बे दाई सुंगोसा काकी किसा युलुका अंपायर ने हाई कियो तिजे इंचा मतो ओके चला फरे किक लिपि लाई फरे कोई दे अपर कोई दे jersey number 15 ni chele ni sudan be kickly upper number jersey number 15 chest sai ni ko ta ba keeper ni just sai ni ko puro team jersey number 15 ni khela chest sai ni ko IT ni control sule ko IT control defense number 4 ni the khori ke mujalla dige dai pas keeper tigo pake out pa pare out power pare okay good boy ball ko boy mai check point le ja pota karo dai pasa umpire ne hit hai ali sulai pare umpire tu gore dai sukule chief umpire ne koi ni be अच्छा फ्री किक ले तेगो ने फ्री किक ले छेसे फ्री किक ले प्रोटीन फ्री किक छेसे के कीपर ने दाय खरे आम पर ने हप्पे दाय पास माटा ले बिफरे अच्छा जु पोजिटिवली नो टू मतो वुमेन्स वॉलीबॉल टीम जने पुजमानी रेबलेटर मेंस वॉलीबॉल फाइनल तने रेबलेटर नो टू मतो वती फराता फुलुरे सबने एडजस्ट फरे हादी स्पोर्ट्स बोर्ड एग्जीक्यूटिव मतो ने adjust for seven men's volleyball final khabuk karo alert team bakhulen nima tawi team coach manager ma to ne la sin ne tawi team ma to julo ne final thare pe volleyball court ne sabe chupkha men's volleyball final hai pukimani rajisule la sin sabe chupkha ni coach Timakulen volleyball men's volleyball
mà tàu coach manager mà tàu bao nhiêu bé à lỡ khapum karong men's volleyball team hi coach su bây giờ manager mà tàu hi bao nhiêu bé men's mà tàu ni men's volleyball final mà tàu ni ra lại right women's mà tàu tu ni seven ni tàu team hai thà số ni judges mà tàu khu ni bé men's volleyball team final like so sports volleyball final men's volleyball final hai putu mai tawni rai balai rai sabani team ma khulen team coach alero khapum karong team coach ma tawni ni tawai volley team ma tawe saloni coach hin sabe chupkhao ni judges ma taw alero sports board ma tawni executive ma tawni tawin ze pa na ni sabani be out of correct acha substitute lo lai phai substitute lo lai phai number 12A 4 out jersey number 4 out 12 in jersey number 4 palai jersey number 12 ni lo lai okay how put on be 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 jersey number 5 jersey number 5 ni put on be jersey number 5 ni kerso ko put on jersey number 5 ni kerso ko put on number 7 ko number 7 defense number test say di test ko jersey number 10 number 18 ko 16 ko 16 jersey ko number jersey 6 captain put on captain ko number 20 ko number 20 kerso ko test say pass ke wow ho nilung az ni pe ke na ko yo goal chalai okay referee please referee substitute Koide number 27 in 30 out 30 out 27 in 30 palai 27 lubai okay kalure jo purul team get keeper ni test say heading koide number jersey ni heading su khodi koide number jersey ni put on pass kori koide number score 11 check oni ko keeper ni say ya kha okay number jersey Purul number 9 take hold boy number 9 take hold boy medal ball number 17 control pass number 5 put number 5 put goalie keeper wow time pass you have time pass right pass kakisa time pass Baku bobo di pas bobo di be dai pas ho ni ko pulai bana ni goal ni lo ai mare jersey number 20 jersey number 20 Mr. Hapo Mr. number jersey number 20 Mr. Apo ni goal point be adai panbe purul aku pa matoni upper ko de goal adai point be upper ko de matoni 0 point be score super teba oh sound be defense number ni just side ko number 17 chest control so sound be number 20 goal bagi ampade dai pass ma ka pare pushole pare Pichole pare foto dikhao defense number 8 Purul defense number 8 ni Purul defense all ni test say heading su khodi number 11 su oh number 5 ni pass ko number 9 hat trick number 9 is score super in the match नहीं number 9 is score super in the जब तक ही चुप match
जब तक ये टूर्नामेंट है गोल अक number अक पे गोल अक थे चलो नहीं बेच पुरुल अकुपा number 9 जब लास्ट स्पोर्ट्स है number 9 पे अक पे गोल अक थे चलो नहीं बेच को दे number 9 पुरुल अकुपा जर्सी number 9 ने ओके जो हाउ ताकन बे हाउ तानी बे आउट थोसु गए चलो चलो हेड को खो दे डिफेंस नंबर कोई नंबर जर्सी नंबर 15 या खो दे कीपर साथी नहीं वो बात इस जस्ट ये बगैर या सेलोनी 10 सही देखो जर्सी नंबर ने खेली से गए जर्सी नंबर चेस काउंटर नंबर 20 चेस काउंटर शूट पास गए तब मखरे नंबर 70 नंबर 21 ने 15 पुट के स्कोर डिफेंस नंबर 5 के क्या व्हाट इज इट नाउ हो खेमारे डिफेंस को जुरे खेलो लो बिजु बॉल ना मा हाय मेथे बॉल ले जा को बॉल पर मेथे बॉल ले जा बोले अनि मेथे लसिनी कोई दे हिबो अरे पुरुलिबो मेडिक लसिनी तालुपगा अंपायर ने होनी बे कोनी बे दरगा पुफा मेडिक माय कोई दे अलेरा पुरुल माय थौनी सा कहीं कोची बेदाव सा तालो पकाओ दाजू में बिफरे बॉल खेलो लो बिजू बॉल ना मैं अजिनी बॉल मेथेरो बॉल ले जान सुधा के दाव पुई ले जाबे जो मेथेरो बॉल ले जान सुधा के बॉल पुबर लो बॉल दे तो पे थे जाले को पुलो बेपले ball để tôi chỉ mấy thay ra lịch của pulo đâu pơi lệ đâu thế mà pơi lệ mấy thay pơi lệ ra pơi cho ball lệ ra đi mấy thay ball lệ ra số ta ball phua với mấy substitute umpire 20 out Purul Akutpa team 20 out 19 in 20 out 19 in 20 out 19 in năm mai ball phua với chứ mai mấy thay ball lệ ra của pulo good hai mươi lệ kena kila nak kena kili okay good boy ni ko macam poi le ball le boleh good kalus hello good boy acha jo hau bu ta hai ni be अच्छा आउट थ्रो से बैक हो जाए नंबर जर्सी नहीं आउट थ्रो से फुल डिफेंस तान के ओ पुल पर बॉल सीनी बॉल ओके अच्छा बॉल को मैं खेलना के हाई जुदा रे मैं हाई बॉल को बड़े हाई मिठाई डबल रोटी बिस्कुट चॉकलेट Save ra cũng lo, ball pa apa macam chocolate score sudah deh. Kau itu kiper ni jakha, purul kiper ni 10 dike, second number ni, follow, itu sawan be, purul number jersey number 7 and 19 pula, 19 puke, 19 score sudah bagi, wow, ball ni change Palo. Just go defense number 35 अच्छा कोई number jersey number 2 jersey number 24 jersey number 20 कैसे को पास में jersey number 11 jersey number 15 को गए number 2 का गए number 20 score oh keeper ने जैसे keeper ने तब खाया लोग रे 10 सही डिपोगे पुरुल जर्सी नंबर 16 पास को दे पुरुल नंबर 6 पास को जर्सी नंबर 9 को ले जर्सी नंबर 9 पास को अगेन आउट अंपायर प्लेस जर्सी नंबर 13 in
35 out. 13 in, 35 out. Koide, jersey number 35 out, 13 in. Oh, para na talo pala. Okay, 13 in, 35 out. Koide number jersey. Acha, koide keeper ni, ball polo ni, chele Sudan be, test say, jersey number 4 ni control sule, jersey number control sule, pass up khodi ke, jersey number 11 ni ko, jersey number 11 test say, number 15 control sule, Purul defense number 8 ni, control sule, take 31 and 35 just control sule, Kyasuko, number 21 ni. 11 yes pass number 18 best how Purul defense out there pull out jersey number defense number Purul defense number 18 ja go ya tagang put jin be heading suko dige put saw dai pass umpire please umpire substitute Purul 3 in 13 out Purul 15 out, 3 in. Purul jersey number 15 out. Okay. Let it go. Purul jersey number 17 high, 13 sound 17, 13 sound. Yes, again. Umpire. Dashobede. Koide number 33 in, 36 out. Koide jersey number 36 out, 33 in, 36 out. Okay, good. Koide defense number ni just say okay. Number 2 ni control number 2 ni control where passing jersey number 33 ni poko hodlo jersey number 19 ni Purul jersey number 19 ni pierce ko hode back pass number 7 poko hode 19 ko 19 ni pass ko jersey number koide defense number ni take hode number 2 gelo number 2 ni pass ko number 2 pass ko okay take hode number 2 I think so number 2 Hopper Hopper that pass okay koide number jersey didn't take hold this defense number Purul defense number defense 33 13 pass 13 defense number Purul defense number 8 just say die pass oh out ja boom bawa thare out ko dige jersey number 33 ni ko dige 27 kilo defense number Purul defense number ko dige Purul defense number 17 Purul jersey number 17 ni pass ko dige ball check ko dige jersey number 5 kilo jersey number 5 ni pass ko dige jersey number 5 ni 13 ni 12 pass ko dige ko dige Purul number jersey number 5 ni ball po ni bechi ko de 7 ni puko de 7 puko de ko 7 8 defense number 8 ni ya say dai pass flag pula hang de out ball ai pare out pan be jersey number jersey number ni outline the let's say heading suko number 12 Purul number 12 ni heading suko de out pa pare Koide number jersey out like 33 control so number 2 is code number 19 number 5 ni pass ko ke take ko jersey number defense number 13 put out sound be jersey number 31 ni khelo 31 ni poko he 31 poko captain goal captain pass ko number 2 point number 2 ni ko put out sound number 5 put out sound be number 15 captain goal koide number captain so oh kipan yakai ibare
Ticket be, just say ticket be. Defense number Japan, defense number 11, Yako, ticket. Out for Poro number Justin, Justin, let's say the number 12, let's say the thing Japan. Going number Justin, defense number, heading Sukoti, heading someone be, heading. Defense number just say the pull just number 12 ni pull number 5 ni number 5 ni ball kau take le pull ni ball pull just number 5 ni ball number 9 number 9 ni catch ko number 9 ni pull that ni shoot pass ko number 7 ke number 7 wow Number 7, jersey number 7, Puru Akupati number 7. Score sebagai goal berapa? Ronaldo number 7. They joke high, number 7 ngọc mà đi, cho nên số phải. Okay, không có tahan be. Jersey number quay number jersey number 15 put tahan be. Get number jersey 17 put tahan. Case number 5 ni heading super. Number 19 ni खेले, number 19 खेले. Number jersey quay number jersey put tahan. Yo, case đi tay pass. Okay, sawan be. Cukup deh. Sawan be. Oh, this is out power play. अच्छा चुप दे. Final match है. Football final match. Live show sport final match. Final match कौन बे? Hopper दे हम पढ़े. चुप दे. Purul Akutpa. Team football team में तो नहीं. Upper कोई नहीं है. Goal 6. Goal अच्छी रुपये नहीं बे. Goal अच्छी रुपये नहीं बे. Purul Akutpa team में तो नहीं. अलग upper कोई team में तो नहीं. Purul Akutpa में तो नहीं है. 0 point ni be, pelu mo ni be, 0 point ni be, goal alik pelu mo ni be. Purul aku pati ma to ne goal achuru point ni be. Lo in ko ga tigli ping, lo in ko ga interest point ko minute san ni goal ang ngong churu chulu parai. Minute san goal ang ngong churu chulu parai. Interest point to din ko mahal ni game spirit thole mo, interest point to din ko. Number 19 put on be. Number 19 pass ko number 5 ni ko lokai. Number 5 ni thebo ko ni ball po ni number 5 ni ball po ni be. Number 5 ni pass ko ni number 10 khela number 3 ko number 3 ni pass ko hai. Number 3 pass ko hai number 4 12 ni ko 12 ni 9 ke 5 ke lokai 5 ni ball po hai 5 ni ball po take ko ni dai head ko ko tapo number 7 ni pore number 7 goal score se number 7 goal score se oh kipan yakai Umpire hole dai pasa. Có gì sao? You go. Dai pasa umpire ne proper de. Dai sole sa. Okay. Umpire ne pau ni be kota bele ni. Kipan ni jase dike. Jersey number 27 and 3 south number jersey number 9 jersey number 9 number 5 say it go oh jersey number 9 acha pretty good balla ye dai pasa ka koi de number jersey yes say it go captain number 11 number 15 chalo Hamani or Pare. Purul jersey number outline side ke just so hard ke just corner ke out super Purul jersey number 18 out throw ke heading so put number 17 heading so ke koi the defense number ne just ke Purul number 5 jersey number 5 ni score so ke oh bagus super Heading so ni be
heading side में कोपतान पे number 9 ni ठीक है number 9 ठीक है number 9 ni ठीक है score सके कीपर ने जाखा कीपर ने ओ बे कीपर जगत बे jersey number खेलो jersey number 33 point 33 point आगे आगे passing से back से pass पे 31 point बे 31 ni pass को 13 ni 13 ni pass को 13 ni कोई jersey number 13 ni pass को number 31 ni कसो को number 31 पे साउंड पे तो भागे दाएं पास आउट पावे फरे कोई नंबर जर्सी 31 ने आउट थ्रो से भागे आउट थ्रो से नंबर 7 प्रो नंबर 7 ने पास को दे नंबर 5 को नंबर 5 ने पास को गए नंबर 5 ने नंबर 12 को नंबर 12 ने बहुत बड़ा बैच को दे नंबर 12 ने बहुत बड़ा पास को दे नंबर 19 को नंबर 19 स्कोर से भागे कीपर ने जाखाय चलो बड़े jersey number 31 ni koje number jersey number 31 ni potan be 18 follow 18 ni control so 18 ni potan be 18 purul jersey number 18 ko number 5 ko lagai purul jersey number 5 ko lagai number 5 ni ball ko dikai number 7 ni ko lagai number 7 ni pass ko re number 7 pass ko number 16 ko lagai number 16 ni 12 ko 12 potan be number 5 khage be number 5 ni po ko re back pass ko defense number 5 pass ko keeper ni ke tu ja sei Sender kele कोई नंबर 31 ni थोड़ा कोई 13 गोपुल का 13 गोपुल नंबर 19 दा कोई नंबर 16 को लगाए प्रो नंबर जर्सी नंबर 16 को नंबर 9 को पे नंबर 9 बॉल ngoni be नंबर 9 बॉल नंबर 9 पुको ni be नंबर 9 पुको ni be जुगले पता में थेपा कोई डिफेंस नंबर 13 डिफेंस नंबर 13 दाई पास कोई नंबर jersey 11 ni दाएं पास ऐसे दिखे दाएं पास कोई jersey number 13 पोके कोई number jersey number 18 पोके आम्पनी पर पाला दाएं पास आम्पनी पर दाएं पास ओके प्रोडी अच्छा defense number 8 ni pun be 18 ni gol be 18 gol ka 18 gol defense na jersey number 16 ni poni poko dia number 5 jersey number 5 gol ka अच्छा हाउ ने बे हाउ पुतानी नंबर 7 प्रो नंबर जर्सी नंबर 7 ni gol number 7 ओके कीपर अंपायर ने हो रे दाएं पास अंपायर ने हो रे अब से दाएं सोसा प्रो जर्सी नंबर लेकिन दाएं दा भी फरे Medic में तालु पका दाई सोसा किसा दाई ताली भी फरे अच्छा डॉक्टर में लोग पका डॉक्टर में इधर जो गोल सो दाई बने सब भाई हाँ पिछला डॉक्टर में लोग डॉक्टर का ना क्या ये तालु वो दिरा चेक से है अच्छा डॉक्टर में लोगों की इंदा किया डॉक्टर 19 अच्छा सोलो दी फरे डॉक्टर ने एडवाइस पे फरे सोलो फरे अच्छा अब दाखान बे कोई नंबर जर्सी 18 या खोल डिफेंस नंबर 3 हेडिंग सो पार्ट ला रे अच्छा
Japan to South Korea ko de number just is 31 to 31 ball no ko 31 ball no ko bagi dai pala sa ko ko pe sau ni be defense number pe sau ni be defense number pe sau ni ko to sau ni oh defense number just number 31 ko de defense number 8 ni heading su ko de number 5 ko number 5 ni heading back su ko de number ni ko number 17 purul number 17 chance ko shuni tipu ko be purul number 17 tipu ko be number 5 ko number 5 ko jersey number 5 ko number 5 pe to sakhe ge de hese ni jersey number 18 polo ko pass ko number 20 polo ni ko de jersey number 27 ko de number 18 khelo number 18 tipu ke number 18 defense pe sao ga defense puro defense out of the pare so ke de ni defense midfield number 18 put on be number 20 put on number 20 pass ko number 20 pass ko ko de number 18 khelo hai puro jersey number 18 check ko midfield check ko de number 5 ni pura number 5 ni pass ko de number 5 ni number 16 ko hai 16 ni number jersey number 16 number 9 the hat trick number wow score so sama penny of Babare jersey number 9 the second hat trick hanan ngau ni be lo tonawe light service sports meets hanai 2022 hat trick ko jo hat number 9 purul agutpa number 9 ngau ni be number 5 ko lo che number 5 number 16 puta khai number 16 puta ko ampan ho ji bang dai pa ba fa oh solution do ko te ko do pu lai solution do ko te ko ne ko pu ne do pu lai ko wi sore la ma sore ko wi sore upper ko ye team alra purul akupa team puro team ta la ma sore ko wi sore je mo wi sore mali ye si je mali chi paula si je ada ngom ni sa de sports game sport discipline ni cha sang ko ko to bu ji ba ni chen mai je a bu zo theo ma na ma to bu ma to ngo lo ni re kha ni be executive ma to committee ma to ngo lo ni re kha ni be ni to we play hai ngo wi sore la ma sore cha sa so ni game spirit ni ko to bu ji ba ni Finally we can go home now.
Winner! 정말 고다르게. 따이면 Okay, not ready. 이거 따이면 안 되게.